Nakajing sapriang ke video hakiran san social media bala don away brio bala thap ringkat ke tim si tim sang nalor ke jing Byrngem ban sei da ka gan bat tap yo ha along hakamit jong arpu nyo trek leber arja arpun rio kibor Pulit ke East Khasi district kilapen tep bauteu bat hap dei setia Pulit Daka bakdo babun kinang mut baudeu Pulit kibor Pulit ke East Khasi Hills lingba ke Kyrwoh ha ka step jong ka arpu pratrek leber arja arpun rio kila ong lapen ngat kendon suo moto persya yo teu brio bat an pengat ru yo hagi kendon an Syuk gibor Pulit kidang penlong kejing toket halor kini kejing ja bat penpau baki buk hakmat ban yada ya ki nongshong snong bat bot ru ya ki kendon. Kumban syukuro bah kamit baladam kawai ke video kala sapriang hakirin san WhatsApp group kapapan I ya wei beri ubat hap ubat timsi bat Byrngem ban setiar siat tiar suloi ya wei par beri banyak kali. Kamadian layok jing tip bau besyak takti udah banyak kali Kamai nasora Shillong baru bertakti pat usong dak Atiar ka badon your registration number ML05W kendai sau sanlai. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka shop plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya